Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu hambi ku ri kona Gagash na mbilu swinene ndzi vula leswi mhaka ya ku namuntlha nga siku ra 22 Nyenyenyani eka lembe ra 2024 ku na ntirho wa tigigi lowu nga kona eCoyotes laha ku tivekaka swinene tani hi le 17 lifestyle ePitori naswona hi swi tiva kahle leswaku tinqambi leti rhambiwaka e17 Gagash va hoxi xandla swinene u va a nyiki pfumelelo leswaku xiyimbeleri xexo xi kumeka xi rhambiwa eka gig yaleyo se hi vona xiyimbeleri Papa Rhulani va rhambiwile eka ntirho lowuwani ku ri ku a hi khale xiyimbeleri Papa Rhulani va ha ku n'wi yevula Gagash va vula leswaku rhangana mali u ti hluphekela naswona u famba hi pholo va n'wi vula n'watinguluve se mara ku kombisa leswaku Gagash a nga na xikhomela sweswi u rhambi xiyimbeleri Papa Rhulani leswaku va nyanyula ntshungu eka ntirho lowu nga ta va u ri kona eCoyotes kumbexana e17 lowu nga thyiwa leswaku xigaza Thursday loko ri ku Gagash a bihi mbilu a nga ta rhamba xiyimbeleri Papa Rhulani ku ri ku a hi khale va ha ku n'wi tseketsela kumbexana va n'wi yevula eka xiyenge xa mabulu xa Facebook kambe lexi hi nga xi lemuka kumbexana ku xi tekela enhlokweni i ku eka xiyimbeleri Papa Rhulani ku hava munhu nene hileswaku wa yi khayima inandzu wa yi tshika yi dya mavele inandzu hikuva hambi ku ri minijere ya vona leya sweswi leyi tivaka tanihi foromani na yena a karhi a yevuliwa hi khale hi loko mi ta swi vona leswaku xiyimbeleri Papa Rhulani danke a va na yona leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi channel ya n'wina ya Gagash.